KAC ki parlo thong kep department do la swang bong karbia khai avoreng choklem do na phai ki ong nai pulote forest department along hindo both the Jasmet state sector along master role pan casual workers atum chiklojon phosose bainong ki pipe de jo a hemarit a piso aso kachepang reng jiaphan ki sung along si arjap nang kong lupusi ar sikjit pen birta longpong. Forest Department के पालो Truck Division Forest Office do Lasso along State Sector MR Casual Workers atum Cheklojon Phosu se bainong ki pipet deta jok kisung hangju hang haya pita Karbiang Long Thomas Council atum a hin pen ki matha krang pen a jok non puan ta bainong ki long wang vesi hangju hang hai do Ang Krakpen Birta Kilong Ponotengke Forest Department along Jasmet State Sector along ki ongdong akar biatumapan KAC hinpen Kedamtang Cheklojon Phuang Bong anta profile update pi thekhedet amate pachok pi thekhedet ajok State Finance Commissioner pen hang check pusi chithan pon ringti Karbi Anglong are Nonamat East Division, West Division, Northern Afforestation Division, Working Plan Division, Silvi Division, Lapen, PCCF Arlo Pangrumpet, Bang Suri Sira, Bang Paroke Thomsose, MR Casual Workers Choklem Dun Bomatumdu. Kachuklem Dun Bom Bang Suri Sira, Paroke Thomatum, Laki Ang Tan Penke Wang Kichiki Bia Sokali. Karbi Anglong Arlo Amahang Kitek, a Hemarit Kapenki Ongdungatum, Laki Karbia Kayatum Saidi. Anchot Kalisi Forest along MRCW Choklem Dunsi Asomar Ahemarit Pendanglok Asomar Loki Pachari over Sitami Ladak and CGP Bomatum Side. State sector along Pensuri Sir Kep Kelong Forest MRCW Mapan Antake Isiatum Keklem Pipe that Pen Cheklojon Ponta profile update Pitek Data Banke MRCW Chokomar Atum Hem Tunisia Rat Anwan Ke Isiatum Si Kethok Pidun Pakasong Si claim wrong. Ang Krakpen Birta Kilong do natengki profile ki update apor Chikloi John Vetlo. Jong sila so Chikloi John Ambong Council Secretary atum claim pitek det polute Bang Suri Sira Bang Paroke Thomsu State Sector MR Casual Workers atum ke asakuri pensi avidet ko. Mojong si ahoga hak Council Secretary atum claim pitek det polute non-council along kechari bom BJP asorkar apan isi thedung nong no ki klangji ang ring along si ing Hong Kong asondo. Athi aprang ke isi election nang ing Hong Kong lo. Forest aside kam along MRCW atum a profile apor tipik hangjang lo. Jong si pachun pitek det polute non-kechari bom BJP sorkar atum si nitu masakoria bangke na pajut koklo pwa lama bangke kisung ki pho Bang Suri Sira Pharoke Thomatum ang ho pen chotkalisi a hemasor asomar atum ang ho penta momostame BJP sorkar ke isialong tachari ahut pwa lama bangke nang dokok Lasi bangso putar KACCM anparta ML Ituliram rong hang ahin pen lang charidun ra bangso sai ke klempen ke pachok pi vek jia phansi a secretary aphanso dak ahukum pulpon asonte messenji. News report KTV News.